Kırgızstanda Bişkek'tin jarımı örtçü bolup kettir. Kechqurun Çıpalak Batır'dın bir videosunu görüp alıp taң atkıça basırık basıp albarsты bastı. Ошон үчүн жууркандар суу болуп калыптыр да жайлап салыпсыз. Бүгүн кетебиз Кыргызстанга билет алам. Мени да Гүлзат Мамытбек басты. Ибиш, кандайсың? Канча айтам менин атым Ибрагим Паша деп. Çıpalak Батыр деп чакырсаңыз болот, азыр мода болуп атпайбы? Чипо? Абайлап сүйлө, авторитетин түшүрөсүң Çıpalak Батырдын. Кайда жөнөдүң анан? Өкүмдарыбыздын эдинси ас калыптыр. Ошого магазинге жөнөдүм. Тыныбек уулу Бектурдун баракчасына жазылга, анан мындай күлөсүңөр. Kendisi tanış bol. Benim adım Nurbek. Çoğumuz. Çoğun jigit men, jigitim var. Sizin jigitiniz bolsa, benim maşinam, asabına güyüm var. Dordoydo bizneslerim var, konteynerlerim var. Onun nesi var? Sizin bolğon jigitim bile var. Çoğumuz? Çoğumuz, ne oldu size? Çoğumuz, ne oldu, ne ile atasın? Erteң менен жигитимге көз урушуп кеткенбиз. Эчтеке болбойт. Менин атым Нурбек. Айгерим. Анан ушуга да ыйлайсызбы? Мен тамашалап койдум, эч кандай бизнесим деле жок. Мен жөн эле студентмин мен дагы. I got a hit that string, you better watch it. With a cat that I cock it with a full clip. I got the whip, got the bitch that I keep it undercover. All up in the cup, just to live it up. See this dope